Gaddez Salon kawaman katau asnyu theme yaki kynthai wa chynrang wa Khliehriat East Giant Hill District hajan ka Jaintia Eastern College da wai pejba yaka ne kasngi daki arhut ki khalot wa paunam ka jalla kite ka sokini sutnga ka wada job yaki wa bon ki yakop met kynthai wat jabar jalla wa kadai ki sha talang ka model hejo ipor ka actress wa ak haka film ahor ka wadaw penmi imslam de Hei emlang u MLA ke Khliehriat uker menshilla wa kiwi-kiwi. Yakani ke Gaddez Salon da mantri da forming siang chai, wai ki pajba kynthai wa chynrang ye ki uyo I chakri na kani ke salon yo miet kynthai chynrang. Ipor wa wai yakani ke salon to na do Monday hado Saturday, wai ki pajba ye ki uyo I chakri wa bon jai kat kam wa kwa ki, kenthup na do ke bleach, skincare, threading, waxing regular, waxing premium, hands and feet, hair care, hair smoothing, hair treatment wa kiwi-kiwi de. Hakayalang tebian wa pelai da Golden Star Suchiang, kasokini sutanga da yero ka yo forming siang chai wa sedang ukam kani ke salon ka wampu hapo kathain, iwadaw pensuk yaki bru wa jo lai chajnga yo kam kani ke salon, hei jo ipor le chibenta iyo ki yo kre ki khenro khlon. Nailiang uker menshilla ngayu wa iye wa wai yakani ke salon, ki khenro khlot ki manbay manpa wa jo angnot ulai chikatu myo alat ki nei baha wahap ki ulai chajngai yo yakam iwa hakani ke salon. Kam ki bru ha perthai na jrong wa yele usendong ye chaj ikia, isendong wo miet kynthai ubaha chynrang wo miet dur ido ipran le man iwa kam hi ong uker menshilla. Kam ki bru ha perthai na jrong wa yele usendong ye chaj ikia, isendong wo miet kynthai ubaha chynrang yo miet dur ido ipran le man iwa kam hi ong uker menshilla. Da penrap haro u wa isendong ye miet dur yong ide wat hadin wa ki khon ki ktile ya rap ko upen klan iya to ki chikurim yo ne I maya. Kiwi wan we ye kalam kenthup u forming siang chai wa kadai ki sha talang. Bon sen hawla ki shilong wa ma ki sia ai salun. And then to your for gi gida to ki la li pai kon gi le la li to wa gi do ite por yo la shilong. Tanga ngai to lamba ki em yo ki salun ni por lamba yo ki mi pa kam chu group yo. Wa kini ki man be gi yo ki ba kini ki vet khai gi bon gi em ni por lamba yo ki ra ni news wa de em ni Khliehriat de abjo. Wa kini ki man be yo ki nam kam de plus por ni ba ai yo ju jia o bon sen ki chong gi yo me. Kan ni thon dalam ni skip ni NRLM ni ki circle group dalam busy ki kerja bumi opor ni ki wan jadi tang tak tele mi sen ni hari Sunday le Saturday for live for ni ngai dalam yo ni yang kam ya ni tang go yo video gi so EM ni ye ki yang mo de you live but you for le take care le de ke kes wi wa jo snya bon sen jo ya yo le ni khana ki blog bangal tv yo ke kes mo ko is dia bon sen Biar cipol hai ketika jumpa yang ni, jangan pun kita sekhi, kita yuri kalau ini ni harus biar cipol. Kami tak mahu sampai no offense mah, no offense to anyone. Yang kuat kelam jing sekian itu video kan. Kiman be yang ini kami tak mikir hai. Por kalau le cuma ni lagi, besok lah. Pada ini cerang lah, hal lagi buat ada ni. Mana dia biar kurim ni ada ni macam bangkuai, benar take care you know, besok kita dulu. Heju por le take care ye body ki ki to churang ni le ubod de lo ye kita thai por dang ko to umiat di yo por ki take care to mande yo kon ki saw thu bi te to wi ne ga kadao mande em kon perchang ki to ni to ki kon bai lu ki man pa lu ki man bi tam he te ju perchang ki mling ki take care ye le di he te batani man pa u bi kwa ko kuring yang otak komet thai tam bo thai ngai le le ko man gam te hi ni te da mandam te care ni le te man pa ni pai khma chwa chani dengan ngai jo ka tu hi stadium na ki be ni kurim lamba ni GM yo ni ga salon yo ku yu pol ni ba ile ka tu man bi yang ni le ka GM yo ki yi man chisem ko kha ni ko costing te yang hajar ga u chisem sia hagen ni salon tang mo te ni improve le maintain go ye ketika physical look yang ki buat kita yang nampai le atraktif lah kamu jisen employee kemal be story kita bukan lagi blog is a fact 90% juga hasil lo aja kita
The Shillong kira pi opor bagi maintain mo makeup ini ni. Kita teman begam lu cia dia like kurin. Lingut ki kon, tanda dia like kurin. Tapi beli le import take care kon, umum take care dia ni. YouTube kurin lo buat cemit. Dah dan ni terbenawan lo, dan kat tu kan ni benar buat kurin dengan kynthai lo. Baik di Facebook, Instagram, dia kynthai kurin lo. Tapi umat kita ki makeup ada, tahu meniti bukan tel bagi perlu sedang jelas tu, apa yang pun. Aku kurin yang ngam dia kamte. The stand kan ni pun di bawah juga. Oh tu orang pun juga yang aku lagi baik kon lah. Kamu lihat dia man baik, ni kon aku baik kon lah. Dia kata lagi man baik. Ketika tu aku aku setiap ini buat ni. Bonsen i, kuai i bukan relationship yang ini. Tu tu ada puasa hai, manfaat man baik ni, man baik yang bagi di strong relationship. Everything required. Nadu ketika physical look yang ni, hadu ketika relationship bagi PG maintain dengan tahu orang no offense to anybody boh kalau orang itu kita tahu apa maksudnya wa ila memang nai kita tuan kalau hak katu lambai yang salan dia yang kam dan dia itu le lagi kat keyboard le kat kita budget dia ini chicken tin na kamba de ni ko au I jing ku blai ko kerpang yo ma bonus yang sai u ada personal hai yang ni em bentalang rupi ini wasnya subale wa dia nu dabi kalam ma fornes ong wa ka jingmut yang o to yo penoi gini githau to cheni thau yo ba I wong pu em kam gini githau ki em kam gini ki Gaddez Salon o pen subale I to em gini thau ba jang ba sai win da sa su to ni ba wa yo ki khna cheni liam I yo ki pre yo ki khi ini yuluti wa kan ni ka salon o man ka salon ko wa ra chi ko ni jing men toy bo ka im lang ka sa lang ka ni bukan julai cikun ye kam tam ye tan biu de em ni di benta bun sen tu em kam bahai tam wa sau chan ti e bahai ta apply bi edition long tu juai te da pun man ga I cikun ku sup bahai bu em kam kini di benta da sau chicken tin la kwa om for neng ki wa kini to da man ga kam ga timbang te ho em ga timbang pa em la kini ka jing ye me yai bi ga jing ye sau ko kam julai ga jing buram kaliang bi yul tiwa ni bahar men em kam kini kejin sang ko man go bon lek ko bejok ni tei da ko ble chi bon sa chi sen ni pilang ro chi jam ro